Sampai dari saat yang karena bapak Naya, saya nompat ke Pakuan, sampai dari saat yang karena nenek Niel, Mangku Tanah, umpat ke bapak Niel, sampai dari saat yang karena bapak Prince. Peminat umpat ke Pakuan, ya betul sampai dari saat. Usana konau baik tambolang narombe kuban, ayo bulan masih romo kontak gulungan ilang tentu matba isari sangka. Penugasan nalindo rupanna tigilang pantarisan na pantarana kenapa di bong sakit. Arang nalibo pindan nenek tolani tol renanina toli ente di pakawatunna losor ini panani batu tumo. Untuk tol nanya di dayun landolalan itu mahaminina amalulong tonna songka era nilani tonna talam parang dilurah tonna tame kalau iya tarung bulan na kuah bulan lo pada kita lulen mana iya mau anak kamu nah kuah londo dilurah ini kalau kuah londo dan anak dengan bisa mengambil semua iya kalian tahu tengkai kau makan mana ulen pasal awal masih di Pamaroson lana serong iya tangga sampai lakau kalau makan bukan nanti sopot sama di sekolah karena parang anak repot orang sampai ini. Indo lupa sandal itu lupa nato sora putal lang ko makapurana ulun wala ribatan kami parang lulutun. To manaka ulang yar rakto kang mumpilan limbare orang basa. Bilang nato digente iya bene turan tono nato mamma dio ulun nakalo to matindo ilan tangan apa. Indo lupa sandal indo lupa nanti nilang pantarisan na. Wawaluan anak to makata. Harulan nato bareng umpa kataran lono damay parang sare santung nih yang balaran nampak pandai bolong umpoka sangka turan todolong katongkona si sola sangke belanna iya lantelam panabulan tengkana panggaukan allo sitamu tambo kulla to si pangapanga apena sena iya palolo sangka inang lain iya lolos manik napida taringan na robe sampai kok terana kalen lagi sakal sangom pasik kalumbang panteng ko pawusok tang ipapulunan bukon na loli nako papa inang sena iya rangga inaya inang lain iya pamukuran mama iya londong di padang di peraruan mama kusunan jalan nom pedal lingtung minyak nama nukumanuk kupenara sepamala tokomua dan hopanukun nabi diong cetok bari bil nato mekalu kumukilan alu baru lan sangka torina Yesus Kristus dalam puang telu sangawan bandang dia monitor Roma karina lan membasekan dikan ta sorong nilang ampuang telu na puang apa nama sallo anna puang telu sangawan bandang pasidundu katonan ni tawa sidundu katonan na diong inan tamas solarasa dinubak tapo paraya antun Bueno, está bueno, grande. Oye, una
Gua kan aku tadi. Dan di rarabuku mata makambat sampai itu kumila. Jadi mungkin kalau dia nanti itu mati yang tahu kumila. Salah isu masam. Salah dia kakak mande buat itu nasa. Si barong maafda karundun kailan desenda na tandaran si kore-korean marang munta talu bedok sapampa indaraya tora di paurom tomarang munta talu bedok sapampa masindung pasuan budaya sangka dan orang ulah menimba dia mengaukan lapor lipusan akasan apa lindo ia sana lindo rupan nanti kilang pandari sana Bapak Ketua DPR Toraja Utara rampotong bentuk koli-koli rara kenden tanggung pasi kalau mampan anak nakal sudah karuan atau pulang dengan nenek bayi turun tolong anak tolong gente tolong na iya tokeran kandang na sanda karuan deh lindo duka sanda lindo rupan atau mak raputal atau mak kaponan na tolong gente nenek turun tolong na tomamma iya di ungkul nakalo toma tindo inantang anak palempang sungguh di total lang siati pagapakan natang na pasala rinding na bokok lekok na mananga lat koto di gente nenek kikuk po makalimana tang narandal lepa-lepa tang na pasala rinding na bokok lekok na mananga lako to sa raputal atau makaponan na tumpa katana nilondo diumin binina langit kumpa benlo parayo niyaton don karasan na yumba di tonglo mananga inang senga balimbing kaluan naramakamban berede tamata si kaluan na membalimbing tambarandar sampai senamin kalakarote kulina padang tiumba na mo padang di pangala losor di tumbong mo ko parang tuwa kalo di padang di tentena pagkapakan selemping na bokok leko na manangga hulang kolim di depan repariw na lamba na manarang to di gente to manarang muntan na isimpo na manok nolo di parang di rantepao kali umbili